Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Khasi Students Union North Mai Circle ringkat kajing trelang bagi Tramline Badminton Academy hak alpu outrik unailar ajar pausau klub lipat ba ya kelempung elekai mat Shaprang Khasi Badminton Tournament ajar pausau play shimbenta dikun samla nikelenggishnong ki bahap hapo kanong thamai pelun ya kini kelempung elekai la play chief executive member juga Khasi Hills Autonomous District Council ubak penyai sings im belong kumukongsan ringkat kajing lang Jung Vice President ke KSU Sengkimi usamna biang buat peliar belong kumu sumbut kongsan ke District Sports Officer jung West Khasi Hills District kong balari nasim lem bikin nongelam dengan Tramline Badminton Academy bikin nongelam dengan KSU nong Thamai Circle bagi dekat. Dengan hasil bakal bagi organize ke KSU nong Thamai Circle dan kita platform kebanyakan mana kita jumpi. But on top of the organize the tournament badminton agri katinti kita hundred year kita academy berlimba di nongkit kam ada academy di professional kita ini personal players dan kalian untuk this nonsense event the sports and youth affairs department and very proud resources yang very limited dari katakanlah nanti waktunya jadi persyarat untuk explore dan persyarat dan waktu nanti penuh berkedio di sama akademik sports. Jadi dia bilang pada government IGB buat itu ketika program nasional makanan jadi resolve dan kajian dan bentalan dan seluruh di sama buat makanan council ini ini adalah ketika government organize Khasi Students Union North Thamai Circle kumba santo kaja kenang bakali kanong kajing angin sim jing ya training ring juni buat KSU buat academy namita kini sabla kunjur di susian dan di dampak senang ini di nongkit kam senang di baju ya pek ini ke bah kabia jong kinong senang namita tabit kabia hakian baru dengan skep ba ketika dong kathan ini kanong Thamai Pelun ni min scenario city infrastructure development di pakham yang si habib sports activities jogi semangat ini Khasi Badminton Tournament anaja song kepala dia ke Khasi Students Union North Thamai Circle la play